अहानबदा मरोइबा पाउ टीचर्स डे गा मरी लेना चीफ मिनिस्टर एन बीरेना लमदम असिदा लेरिबा ओजा पुमनमक अफब महिरोय कया पुथोक्तुना लमदम असि चौखटपा पुरकपा ओइरसनु हाइना याइफा पाउजल पिरकले लेबाक सिनबा थुंगना ओजागी नुमित पांगथोकनबगु मणिपुरदसु एजुकेशन डिपार्टमेंट ना सिंदुना ओजागी नुमित MSFDS की ऑडिटोरियम हॉल दा पांगथोकरे अमदी आसाम दा जॉब गा मरी लेना बीजेपी लीडर अमा फारे ममी टीवी न्यूज अपडेट मियंग ताबीरमलिबा ख्वाई खुदिंगमकपो सिंगामयुम समिना सेकना तरामना ओकचरी पाउ मियंग तामिनारसे ngasi टीचर्स डे नुमित पालन गा मरी लेना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंहना नुमित असिबु फॉर्मर प्रेसिडेंट एजुकेशनिस्ट फिलोसोफर डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन बु निंगसिंगबगा लोइनना तुंगी युम्बी कया संग सागतलिबा ओजा सिंहबु ओजागी नुमित असिना लाकपदा नुंगाइबा याइफबा इसोना थौजानबिबा अमदे अना आयेक यावदना हक्सांग फाना लैदुना अफबा महिरोय कया पुथोक्तुना लमदम असि चौखटपा पुरकपा ओइरसनु हाइना याइफा पाउजल पिरकले लेबाक सिनबा थुंगना ओजागी नुमित पांगथोकनबगु मणिपुरदसु एजुकेशन डिपार्टमेंट ना सिंदुना ओजागी नुमित पैलेस कंपाउंड लेबा मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी MSFDS की ऑडिटोरियम हॉल दा पांगथोकरे हानगी प्रेसिडेंट डॉक्टर S राधाकृष्णन की मफमदा मैरा अमसुंग हाइकत लेकत तमदुना थौरम अदु हौदोखे स्टेट असि की खंगतलबा ओजा सिंगदा एजुकेशन एस की स्टेट टीचर्स अवार्ड येनथोकपा बोशेम अमसुंग कोशेम न लौबा एग्जाम दा चाउनो माइ पाकलकलबा स्कूल सिंगे हेड मास्टर अमसुंग प्रिंसिपल सिंग दा एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट सिंग येनथोकपा सब्जेक्ट की ओजा सिंग दा एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट पीबना थौरम असि की थोइदोकपा सक्तम ओइरे थौरम अदुदा एजुकेशन यू की चीफ मिनिस्टर अवार्ड फॉर एजुकेशनल एक्सलेंस लिसिंग अनि कुनमरी हौदोखे अमसोंग मसीगी मखादा कॉलेज निपाल दा अवार्ड पीखी हंदक चही की ओइना नेशनल थाकता मना फंगलबा ओजा सिंगी मनुंगदा मणिपुर की ओइना सगोलबन ऋषि खुल ऊपर प्राइमरी स्कूल ओजा नंदिता सोंगथाम यावरी ओजा तरुकता स्टेट अवार्ड लिसिंग अनि कुनमरी पीदुना इकाई खुमनखी मना फंगलबा ओजा सिंग अदुदी अथोकपम जूनियर हाई स्कूल की लिसाम रोमा देवी चंगांगाई जूनियर हाई स्कूल की CIS दमेंटी देवी निंगथौकोंग हायर सेकेंडरी स्कूल की अकोइजम सुंदरी देवी माउमराम हायर सेकेंडरी स्कूल की रिजियो अधायक मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल दीपेंद्र सिंह अमदे इरांग पार्ट 2 गवर्नमेंट हाई स्कूल की विनोद कुमार शर्मने थौरम असिदा स्टेट की एजुकेशन मिनिस्टर TS वसंत कुमार सिंह एजुकेशन कमिश्नर हाइस ज्ञान प्रकाश एजुकेशन यू की डायरेक्टर रंगीता बली वाइखोम अमदे एजुकेशन एस की डायरेक्टर L नंद कुमार सिंह अमदे मकोक थोंबा ऑफिसर सिंह अमसुंग सरुक ओजा क्याना सरुक याखे आसाम दा जॉब स्कैम गा मरी लेना बीजेपी लीडर अमा फारे आसाम पुलिस टीम अमना मियाम दा थबक पीगनी हाइदुना नमथाक तौदुना पैसा खोंकटपा बीजेपी की लीडर नुपी अमा आसाम के तिनसुकिया दगी फारे हाइरे फारबा नुपी अदुगी ममिंग सुपर्णा दुत्ता गोगोई बीजेपी की लीडर ओइबा दिग्बोई दगिनी हाइरे महाक बीजेपी की MP अमदी MLA सिंगा यामना मरी लेनबा बीजेपी की नुपी लीडर अमनी महाकना मियोय क्यादगी सरकार के अमदी प्राइवेट जॉब कया पीगनी हाइदुना यामलबा सेनफम कया खोंगटलबा मतोंग थबक पीबीदना मियोय क्यादा नमथाक तौदुना पैसा तानबा मियोयनी हाइरे हिरम असिगी मतांगदा मेनसिंग कौबा मियोय अमना पुलिस कंप्लेन तौरकपदगी महाकपो फाखिबनी हाइरे हाइरिबा बीजेपी लीडर असिना कॉन्ट्रैक्ट थबक पीगनी हाइदुना लुपा लाख अमगा लिसिंग कुलहुमदोय लौखी सरपना गोगोय हाइरिबा बीजेपी लीडर असे ममांगदसु मसिगुंबा केस क्या लेरबा नुपी अमने अदुबो महाक पॉलिटिकल की ओइबा खुद यावबा महाक की मथक्ता लेरिबा केसिंग लोइसिनबा ngamdana लेरी हाइनसो पाव असिना मखा ताना हाइरे सुपर्णा गोगोय असी महाकना मियामदा नमथाक तौदुना पैसा क्या लौखटपा केस हेंकलकपदगे महाकु ममांग थादगी दिग्बोय बीजेपी मंडलदगी तांथोक्रे हाइना दिग्बोय बीजेपी मंडल की ऑफिस बेयर न फोंदोरखे
पुलिसना महाक की मथकता इन्वेस्टिगेशन तौदुना मखा ताना लीगल एक्शन लौखटलगनी हाइने खंगलकले नुंथिन तालकते फिजम सेतुना गाड़ी अहुमदा लाकपा खुलाई पाइबा मसक खंगदबा खुलाई पाइबा मियोय खराना मयुंगी फमुंगदा हिप्तुना लैरिबी नुपी अमबो फादुना पुनबा होटनारंबदगी लैकाय मियाम तानारकपदगी नुपी अदो थादोकलमलगा सखंगदबसिंग अदो मफम थादोकतुना सेनख्रे हाइरि थौदोक अदुबु लैकाय अदोंगी जॉइंट कमिटी ना यामना कन्ना यानिंगदबा मवोंगदा फोंदोरकपगा लोइनना मतुंग तारकपदा असिगुंबा थौदोक असी थोखनबीदनबा मियामदा अपील तौरकले थौदोक असी ngarang nungthil pung 2 gi minute 30 rom tabada Thobal district ke Yaripok police station ge manung channa leiba wangkhem muslim khulda thokibani masak khangdaba sing aduna farga punaba hotnaram liba nupi ado laikai adu maktagi MB Siras Ahmad ki macha nupa SM Firoz Khan gi loinabi Mamtaz chahi 30 ga mathoi ni hairi ngasi ayuk wangke muslim khulda paumi singa unaba amada thawong adubu joint committee nakpigani joint coordinating committee of ELYSAPYC Fouden amade WMDA wangke muslim na akan bamawongda condemn tawraduna committee asige general secretary Muhammad Yasir na phongdorakhibada masak khangdaba khutlai paiba miyoi singna committee asida paw amata piramdana wangke muslim khulgi manung chana leiriba imung amada Sangsen-duna nupi amabu faaduna punaba hotnaramba laikai miyamda aki tuzung piramba khakta nattana khul asida irang thokannaba masak ohelamba ase laibak yamna thibani wangke muslim faudel maning amade fauden mamang hariba laikai ahum asidage kanagumba lup natraga lanai miyoi singna mifa mipun tawgadaba leirabade joint committee asida hana pau piraga tangai fadana tawdaba yadaba thabak tawram sing ado khanaraga tawsi haina media gi khuthangda khangankiba laikre masi lamdam asida thokhaningdaba thodok sing thoktana ba committee asina lokholakpa khongthang amani adubo committee asida karigumba paw amata piramdana nupi ama yauna miyoi manga tarukna khutlai matik chana pairaga khun asida sanglaktuna mayumda hiptuna lairibi nupi amabu phana ba hotnaramba asi laibak yamna thibani asigumba thawong asi makha tana tawbigano committee asida paw piramdana karigumba asigumba thawong asi makha tana tawrakpa tarabade miyamna lokholakpa thabak thawong sing amade afafata daita niyam kaina sangse lakliba miyoi sing aduna pujagadabani haike mahakna makha tana haike Manipur gi luraba tanfam asida masak khangdaba singna khutlai pairaga mibu warakpagi mingda mifamubun tawba mibu aki tujungba pibagi thawong asi tawbiganu haina su yasena appeal tawrakhe wangkhem muslim da laiba MB Siras Ahmad hairiba alasigi machanupa MD Firoz kawba mahakki imungda masak khangdaba miyoi kharana gari ahumda laklaga Maki Firoz masamaki imungda atamnana nupa mariga nupi amaga tangsilaglaga Firoz iloinabi Mistress Mamtaz ko lai namduna imungdagi bapana puthoralaga gari da hakatnaba hotnaramba gi thodokta laikai miyam chensilakna tanabadagi makoina nupi macha adubu thadoklamlaga apamda thadoktuna chenkhibagi thodok adubu Joint Coordinating Committee Ever Living Youth Sporting Agency Fauden Maning Fauden Youth Club Fauden Mamang Amadi Wangkhem Muslim Development Association Wamda Hairiba Ahumasi Apunba Committee Asina Thamoy Sokna Nungaitaba Phongdoksari Khutlai paiba singdagi nanthok horabi Mamtazna phongdorakpada ngarang nungthil asi mahak masa nungaite haiduna famungda hiplaga leiringai nupi amana mi leibra haina hairamlaga mahakna hipliba ka aduda leptuna leiramkhi khutlai pairaga lakpa sakhangdaba miyoi sing aduna fauden phawbuda chatse hairakhi kari maram gino kanano haibasu pakum amata pirangphide masak maming takthok taba kari maram gino haibasu haidana miyoi sing aduna
अहलना थारकपनी सिदा वरी सानबगी मथौ तादे हाइना गारीदा चिंखतनबा होटनारकपनी मतम अदुदा लेकाइगे मियोइसिंग हौरकपदगी मखोय अदु चेनखिबनी हाइरी मखोयसिंग अदुना मोबाइल फोन अमसु पुबिख्रे असिगुम्बा थौदोक असि मखा ताना थौखनबिगनो मणिपुर लैंगाकी मरी लेनेबसिंगनसु मेंग चंगबियो हाइनसो ममतासना फोंदोरखि पनबा याय हिरम असिगी मतांगदा यैरपो पुलिस स्टेशन दसु रिपोर्ट अमा पिसिनख्रे हाइरी इनरकुदा इस मांगोनसिदा समी चंपनसु यावे चपै लेपे दुगा चछि लाओ अखोय अहन्न थारकपनि अदना फौदेन बोक्ता चछि वरी इंता सारुसी इन हारगा नुपीसिन हाई सगनसिरा पाइरसुन याले मांगोनसन याला कनु कनानु करिनो सु खंगे कनाना थारकपनु करिनो फजना हायो फजना वरी सासेबदा सिदा वरी सारो आदा सागदमि चछि हारगा आइ चिचिनि आइ जि दुकुम थै सुमांखो पुंथागा नुपीसि याले यानगन वाइ चक्के नाइखोन हारगा इन सुमांसा थादोपकांदा चचे न सुम चिंगबसरा इन करी मरमगिनो जतरसि मरमसु सुंगाय हाइद्रगा गमाय जतर मु कनाना थारकपनु करिनो मरमदि हाइरोय अदुगा फोन अमसु पुबिख्रे मोना दुकानानो करिनो हाइबसु मी मसक सुं खंगे हाना इन उ दु सुंबा थौदोकसे हाइदि नुपी अंगांग मोय नुपा मैम जंसलगा सुमाइन तव हाइदि वारी अमदि थंफम थो इसिना थारकपनि अदुने ताने हारगा वारी दो फजना सानरगा कहीं तब याब पोट्रो नफू सफू हेक्ट हुतक्ता चंसलगा तौबदुदे आई सुंबा थौदोकसे मतुंग दामुना थोखनबिगनु Security force na ching amasung tamda thiba humbagi thabak chothabada tongan ba mafam kayadagi yamlaba khutlai kya fagat pangangkhre Kangpokpi district ke manung channa leiba Kangchup Poland dagi fagat laba khutlai sing adudi magazine yawba SLR ama bolt yawdaba .303 rifle ama single barrel rifle ama improvised mortar ani HE-36 hand grenade ama kapayariba maru ahum bawfeng radio set ahum detonator kunmapan fire case taramari ni hairi nakal amaromda Churachandpur district ke manung channa leiba Salmet tagi majal loading gun ani 12 bore cartridge turret amade Kenwood set ama fagat pangamle hairi Mizoram police na Champhai district tagi lupa crore amaga 10 mangarongi oigadaba methamphetamine tablet listing yankai ga chamanga amade heroin kilogram ani faba ngamle haina police ki source amana hairi fagat laba potlam sing aduga mari leinena miyoi ani amasu faba ngamle Jokhauthar police station ki police team amana Champhai district ki New Hirakon village ki akoi beda check tawringai lambi da lakpa bolero amma check tawbada hariba potlam sing asi fagat pangamkhibani hairi potlam sing asi ga loinena farba miyoi ani adude Bulfek Jol village tagi David Ronsang laina chahi kuntra amade Longsang Jola chahi kuntra kuntaret ni hairi Narcotic drugs amade psychotropic substance act ki makhada case ama register tawraba matung makhata ba legal action amade investigation ki damak police custody da remand tawkre hairi Diamond TV ki ani suba mapok numit thauram ngarang khongjom da leiba Diamond TV ki studio da asamba thauram amaga loina na pangthokre thauram adu da IRE Wangjing ki principal Dr Rajiv Kumar Narengbam Elite TV ki editor Jit Ningomba Danaber Laishram social scientist Professor Chinglen Maisnam Mami TV ki MD Ojit Kumar Elangbam Khonthang News ki editor Damendra Wangkhemsa Sur Hospital Khangabok ki proprietor Dr Laishram Somen Kumar Smart Security Service Tera Bajar ki secretary Laimujam Pratap Singh na chingba saruk yakhe Thoranga mari lainana wangang loi singna haikibada Diamond TV na praja singi thajaba amaga loinana tawriba thabak thoram singda hena mai pakpa oirasanu haikhe Diamond TV ki khongjonggi MD James Haikruzam na phongdorakibada pumnamakna nungsibibadagi chahi ani mapung phana miyangni thaujal tawba ngamjare humanitarian TV channel amma oina tola taraba singi imungda awa ana kaya yauna haukiba chahi me ahum dagi haurakhiba thokaningdaba irang asina maram oiraga sokhallaba singda angam mateng pangduna lakli loinana atopa hiram kayada mai paklak pangangkraba kayada so tengbang piduna lakle makha tana lepa laitana tengbang lakhigane pumnamak asi pukchel charba lup sing lanai miyoi sing TV channel asigi family members sing na mateng pangbirak padagi ngambane
Masigidamak pumnamakpu thagatpa phongdorakli banbayai TV channel asi hauzik tongan ba platform nipan SK TV ISCOM Elite TV Manipur Online Radio Khusem Live Diamond TV Facebook YouTube amade 90.0 MHz da sandokliba wahong radio gi khuthangda thorong kaya sandoklibani. They were unaware and attack came by drones, which never happened in the history. Are free. They were unaware and attack came by drones, which never happened in the history of Manipur. But suddenly, just 5 kilometers, 6 kilometers from Kortuk, from the same hill, Bethel and same hill attack coming by drones. And not only one, number of drones coming. It is surprising. It shows that after first attack, perhaps situation was not taken that seriously, and I can well tell you they went to the extent of completely attacking and then snatching one LMG and one AK rifle and one INSAS from the IRB battalion. Surprising, I'm telling you. This has happened in the same area. So this shows that the hills are not really protected. I was listening to the DG police, and I also came to know that a committee has been made by DG police with additional DGP intelligence, 37 Mountain Deep Commander, IG Assam Rifle, IG CRPF, DIG BSF, but to Manipur. And of course, the committee will definitely look into this. And as DG Police has promised that, yes, the operation is going on and they have recovered one drone and they have recovered a few weapons or ammunition from Kangkopa. Those areas are free for this Kuki militants who are already those who are being given weapons from Myanmar, not only drones, even RPGs have come. So I request the committee to go to these areas and send their troops for counter-insurgency operation in those areas, and first to block, I repeat, to block Myanmar and Manipur border. Until and unless we don't block the border, it is very difficult to have counter-insurgency operations in the hill areas. That is what the
Kuki militant singna Impal West District ki Kautruk Khungangda drone attack chatharakiba ado national security da achoba singna ba amani haina ki PK Mishra na phongdokre plain area oriba Kangpokpi district ta operation chathabana Kuki sing laksin bangamloi Myanmar dagi Mizoram phawraga khutlai pusilakliba asi hana thingadabane border ga Kuki stronghold area sing full operation chathagadabani haina BSF ki retired ADGP PK Mishra na press interview amada phongdokre retired army officer asina makhata na haikibada Pakistan terrorist singna Punjab border da terrorist attack chathaba aduga chap manana Manipur da su drone attack chathare Kuki militant singna sizinariba drone attack ase China dagi lakpani Infan West nakpegani Infan West ki Kautrukta Kuki singna drone attack chathakiba ado mafam adu dagi panglap laptana battle area dagi chatharakibane drone attack adu da retired army amasung technical expert chung yaudana yaroi haina PK Mishra na haike Impal Manipuri Student Federation MSF na chahi khudingi leptana pangthoktuna lakpa iknau lairik ningthina tamse hariba academic campaign asigi makhada lamdam asigi kachin koya sinba thungna mahairoi khunai amade laipak asigi yaifanaba thabak thorong kaya MSF na leptana tawduna lakle thabak thorong kaya pangthorakpa hena khumang chausinnaba ngarang September 3 da Thambal Marik College MSF ki unit committee ama sengkhre thorom asida MSF mayai loisangi general secretary Sundar Kuman joint secretary Loitongbam Bikiras Khangembam Tanzania amade organization secretary Khaidem Rebikanta Khanganbana thorom mapu oiduna pangthoki loinana unit committee asigi nauna thaupugadaba singso khanke tha asigi tang amage nungthilda kadangban Kautrukta Kuki terrorist singna drone sijinnaduna bom thadaraga micham miyamda chatharakiba akanba attack ta maunaha ama laikhidaba amasung mahaki machanupi yauna miyoi kya asok apan nangankibata natana yangangpokpi amasung sekma yauna sinam khuldaso drone sijinnaduna chatharakiba attack singda atopa miyoi kya amasu sokhankhiba thodok singi matangda AICC ki president Malik Arjun Khargina prime minister da onsinduna Manipur gi miyam bungakpi senbiba ngamdre haibagi wafam phongdokre wafam asi ngarang congress president asina phongdokladuna prime minister na Manipur gi miyam bu ngaksenba ngamdre amasung Manipur da thokliba irang sing asibu double engine gi laingak na karimata tawba ngamdre haina su maral seke Congress tusingba asina mahakna social media platform X ta phongdorakpada wafam singi manungda Manipur da irang thokliba thatara taruk sujillakle adubo double engine ngakna irang asi loisinnaba karisu tawba ngamde haina prime minister da phongdorakhe Manipur gi kanglup phurupum namak miyam pumnamakki miyam da ing tapa amasung mahausa gi phibam hamjil hangani haibagi thajaba piba yaba thabak amata paikhatte haina su mahakna phongdokhe Manipur Police Control Room na thadorokpa cherol amada Manipur gi ching amasung tamda makhatana security force na thiba humbagi thabak chathakre haukiba pung kunmari asida National Highway 37 amade National Highway 2 da lamdam asegi tangai fadana chana thaknaba amade pochai pusilakpa mathang sitna gari chaniga nifu mari amade chahunga kulhumdo yoraki haire makhatana pochai puba gari sathok tasin tauba yana ba security force na khudong thinga eba mafam singda ngak senbagi thabak paikhat khre Manipur gi ching amasung tamda punna checkpoint marifu tara mapan hangdoktuna achat awok sing sek taubada chingnaba miyoi chamaga yangkai mathoi faga tuna wahong pahong chathaki hairi Henry Martin Institute Hyderabad amasung Lomi Loop Assamna produce tauba documentary film Fragrance of Barak Valley South Barak Fall Binakandi Part 2 da officially release tawkhre hariba documentary film ase Sanat K Sakraboti amasung Swapan Asangbamna videography script amasung editorial advice na Sanat K Sakraboti na tawe film asida Barak Valley gi Kasar district ta agro diversity agro archaeology amasung climate resilient agriculture promote taunana ba amasung agriculture economy bu promote taunaba gi damak semba documentary film amani
सिंगर बॉन खुंगंगी ओजा वाई मनी सिंगना ऑफिशियली रिलीज तौखिबा डॉक्यूमेंट्री फिल्म अदुदा लिकमाबम रवि शंकर DDM नबट दिनेश KR गुप्ता LDM कसर जितेंद्र भुयान डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर कसर जेरी जोटे ब्लॉक वेटरनरी ऑफिसर लखीपुर RK गोपाल सना रिटायर्ड सेक्रेटरी इरिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ असम अशोक कुमार नाथ चीफ एडवाइजर सनातन उनायन संथाना सिंगबमयोय सिंह सरुक याखे डॉक्यूमेंट्री फिल्म असे मैकुम हांगदोकपगी थरम असिदा ओजा सिंह लौमी सिंह इमा इबेन सिंह ने सरुक याखिबगी दमक लौमी लुक असम के माइकैदगी स्वपन असंगबम सेक्रेटरी ना तविमल खंगब उलकले lau singwa haiba lau hou cheng lau de pothok sina ta je ko hinchu hinde asi pothok ja ko pothok di len sumango e ko so de ki income de no generate to ni aluga okta banan singje masitan goina thabok son bogi work culture je asimte propon madi ei masitan ei lam kana khanjal kai na da anan sing jamna manjale na oina jamna matam chana मपुंसी टेक जाऊरे नारोन दुखावी मसिंग से जंगले मसी जमना अखोगी समाज के अमांगबमनी मसी थमक सुरगदी वखन जुखरा अफबा वखन खलकदा ए आशा तौरी अखोगी मतमदा आनी मतमदा लारे ही बपुना मुझे लौ सुदबमी मगा पुंदे थमक सुरमनी अभी थमक सुदा भाई द थमक सुदरेगा होई तौजिना मतमदा लेन ngमदमिना मोबाइल दा मपुंसी से मांगले मसी पुनः मुझे कोने वर्क कल्चर से कितना प्रोग्राम नमगदी खाली ना है ना आई के फाबो इकने है ना खाली कुकी नार्को टेररिस्ट सिंह थेंगनबा ngamdraba Manipur lengak famthado कुकी इलिगेंट इमिग्रेंट टेररिस्ट सिंगा सु तौनदुना मैतै हाटलबा फावबा येंगदुना लेरिबा इंडिया की लानमी सिंह मणिपुर के हनग्रो मियामना थेंगनजरगे हाइना यूनाइटेड प्रोटेक्शन कमिटी UPC वुमेन विंग्स डिमांड तौदुना नंबोल वकत खोंजिंग संगसिनख्रे यूनाइटेड प्रोटेक्शन कमिटी UPC नंबोल सिंदुना नंबोल कैथेल दंगसे संगसिलखिबा खोंजंग अदुदा कोंथौजम नावरिया पाखंग लाकपा वंगोय नंबोल अमदी ओइनाम एसी सिंगी तोंगान तोनबा खुल सिंगदगी लाकपा मसिंग यामलबा इमा कयाना वकत खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा मियाम अदुना खोंसत अमसु नंबोल कैथेलदगी हौरगा नंबोल पुलिस स्टेशन फावरगा नंबोल खोइजिंग लंबाल फाव चटलबा मतोंग नंबोल कैथेलदा लोइसिनके खोंसत अदुदा गो बैक असम राइफल्स कुकी नार्को टेररिस्ट सिंह लक्सिनबा ngamdaba मणिपुर लेंगा खुदकता फमथादो कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगी मिचंग चंगबा सेंट्रल फोर्स सिंह मणिपुर दगी हलनख्रो हाइबा खोलाव कयासु लाउखे UPC वुमेन विंग्स की सेक्रेटरी एल प्रेमिलाना फोंदोखिबदा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना स्टेट असिदा तौनिंगबता तौहनबा ड्रोन बॉम्बिंग तौदुना मैतै मिचम हाटपा इरांग असिबु लक्सिनबा इंडिया गवर्नमेंट थारकपा लानमी सिंगना खामबगी महुत्ता येंगदुना लैबा मैतै फुरुप असिबु लोइना तुंग्रसनु हाइबगी लौतुनदुना मानबा इंडिया लेंगा की थवोंग सिंग असे चथरक्लिबा असे ममा ओइबी सिंगना खांगबा ngambagi पांखै हेलकले हाइरदुना कुकी सिंगना मितैदा लांदारकपा खुद अनबा ngamdaba स्टेट सिक्योरिटी फोर्स ता ऑर्डर पीबा ngamdaba लेंगाक लैतबगा चप मानरे मिसम मियांगी पुंसी अमदे लंथुंगाकपा ngamdraba मणिपुर लेंगाक लैरुबगी कानाद्रे फमथादोक पिरो इंडिया गवर्नमेंट थारकपा सेंट्रल फोर्स सिंग लोइना हलन बिक्रो मैतै सिंग खक्तना कुकी सिंग थेंगनजरगे हाइखे Authority sai sing nga ka dabado tumin na laisali bi maram karino khud handi bi maram karino kuki na tawraga na tumin na lai thokpa maitai na tawraga na handu ko haiba sigumba dibane run policy sana base matam sang lai masi sungpam pam de maram adu na ngasi aibiri ba state sarkana central ge miyeng da aphaba wakhalon thammaga thabak tawrabadi phai adu na ta dana hoji phawbada leiriba state asina state sarkar sida don phawbada कंट्रोल तब ngамdaba protect तब ngамdaba सरकार से ngasi resign तबुयो हाइजारी अदुगा लोइनाना हौजे security side के security advisor दा जो amadi chief secretary दा अखोइना हाइजारे फललाइन दा पुबिरि बसे का पया बगे order फंगना दे फललाइन नम दा लेबिरनो अखोइ मैतै जाति असे फुरुप असे मुथिगदोबा मतमदा लम कनबने मिलान आसाम अमदे माइफागी लमजिंग मखादा कुनमापन सुबा मितै मयक तंबी तकपीबगी थौरम अमा
Kasa District ki Assam gi Fulot Chingya Lekai gi Paradise English School da haudokre haudokpagi tharam aduda Niranjan Singha Thangjam Brojen President Maifa Seram Herazet President Melan Assam Nongthombam Binod Education Secretary Milan Assam M Sabir Uddin Khan Joint Secretary Maifa na chingba Miyoi Singh Daista Fangke tharam adu haudok piraduna Maifa gi President Thangjam Brojen na haikibada Aikhoida Assam lengak na imalon amasung mayek pirakliba asi aikhoina lausin ba haitrabade aikhoigi lon amasung mayek mangjagani aduna aikoi pumnamak maitai mayek tambina ba hotna minasi haike ngasigi tharam aduda Moirang Them Joy Singhana su saruk yakhe ngagi pothok marang kai handuna ngami singi sentungi fibam phagat hanaba pandamda Manipur lenga ke Fisheries Department na tongan ba mafam singda nga macha sing thadok page makhata na chatharak pa oina ngase District Fisheries Office Thobal amasong Federation of Civil Society Organization Fox ka khusam naraga Thobal District ki tongan ba pukri achauba taramari romda punna nga macha lising humpu thadakre nga macha sing thadok pa aduda Fisheries Office Thobal gi staff sing amasong Fox ki thaupu ba sing ju saru yakhe ngarang Tamenglong District ki District Court Building Manipur High Court ki Chief Justice Siddharth Midural na video conference ki khutang da sangakre Sangabagi thoram aduda Law and Legislative Affairs Minister Chuais Basanta Kumar Singh Law Commissioner Nungshitombi Athokpam Manipur High Court Registrar General Ozes Mutum Manipur Court Judge A Bimol Singh A Ganeshwar Sharma Golmai Gaipul Silu Kabui Lenin Singh Hujam Loken MLA Janghem Lung Panmai ne saruk yakhi loinana Tamenglong Court na building site ta Tamenglong ADM Chungle Mangna Nauna Saba Court Building Adugi Maikum Hangdokhe Thoram Aduga Mari Lainana Law and Legislative Affairs Minister Chuais Basanta Kumar Singh na Phongdorakpada ngasi inauguration asi video conference ki khutangda sangariba asi weather condition phattabana maram oiraga sathok sasinda khudong chadabadagi ni haike Makna makha taraduna hariba court building asi haukiba lising ani tara manga ki February tara ni thoida Foundation Stone Yungkibani adubo fan laitabana maram oiraga chahi khara asi loisinba ngamdana lakpani building asi sabada punna lupa crore kuntra matoi point nipan sanction tauduna loisinkibani court building asi Planning and Development Authority ki makhada saba loisinkibade hairi aroibada maroiba pau Teachers Day ga mari lainana Chief Minister N Birena lamdam asida lairiba oza pumnamak afaba mahiroi kya puthoktuna lamdam asi saukhatpa purakpa oirasanu haina yaifa paujal pirakli Laibak Sinba Thungna Ozagi Numit Pangthok Nabagup Manipur Desu Education Department na Sinduna Ozagi Numit MSF DS ki Auditorium Hall da Pangthokre Amadi
Assam da job scam ga mari lainana BJP leader ama fare. Haziki oina Mami TV na sandok chaba Manipuri news update matang asida loisinjare makha taba news update singidamak Mami TV mi eng ta duna lebiyo.